namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta ka vula hi mhaka leyi nga ku trending swinene. Of course ya ku attack-wa ka Xongi rhangana leyi nga ta va hi kha hi linka of course na Big Zulu. So hi ti 26 ta June hi fike hi vona Xongi rhangana a fika posta that post as you can see there. Laha Xongi nga fika swona ku right invite wini a palms the 2 ta July. Loko hi fike hi hlaya laha hi fike hi vona fika kombisa ku alert we cannot turn a blind eye on the siwana. Fika kombisa ku Xongi rhangana hi yena a nga ta va ri artist ya Xitsonga ya xisati leyi nga ta va yi kumeka yi ri karhi yi cina ka stage xin'we na Big Zulu of course laha huma KZN is very very big. And then of course tsala swin'wana ni vona swi ri important ngopfu. However ku fika ku va na problem yikulu hi ti 27 ta June ta kona because Big Zulu fika di responda ka mhaka leyi makumanyana. Loko fika hi langutisa laha hi ti 27 ta June fika hi vona Big Zulu fika di posta that post leswi ka fika di posta the same image or poster di fika di tsala ku false advertising as you can see there ku kombisa ku hi dyona swi fake event leyi fake a di yi tivi dyona. Of course di fika di tsala ku combination false advertising angazi lutho ngalento angezi la a di mawona yani sweswo. So of course loko se swi endlekile Xongi rhangana i sungule ku va attack wa wrong hi mhaka leyi no hlekiwa. So ni selected some few screenshots of course to demonstrate ku tele ngopfu mawona. So ni leya ti-screenshots nyana ku swi olova nyana ku a swi ta tika ngopfu loko na ha lavalava. So hi nga sunguli xexo screenshot xi nga endle hi va Zaleni i fane ya Benny Mayengani leyi nga fika yi tsala ku ni ya share stage na Big Zulu Xongi rhangana yi n'wi chela dustbin kombisa ku na yo hleka. Hi ndza ya ka Charles Malwang Hlongwane na yona nguva yo hleka yi ku a ho chava ku vutisa ku Big Zulu i ya cina na Xongi as you can see na yo hleka as you can see. And then tlhe hi cheka some comments kwala hansi ka post ya Charles Malwangu hi kuma ku na big va kona is also huge the man kumbe na ku influencer swa the photography and stuff. A nga faka tsala ku Xongi va jaha na yena o ku hlekeni yi sukini swinene. And then ni select a few from there hi fike hi tlhelela ka poster ya Big Zulu. So ni le hansi ka poster ya Big Zulu a no rivala hi kume na vanhu lava nga hleka kwala of course na leyi ngwenya le veri Mkhacani Chavala yi ku vanhu va vanhu yi hleka mara a ni tala ngopfu na ntovuti spokesperson xa Benny Mayengani a nga fika tsala me a ni swi vona kombisa ku na yo hleka a swi vona ku maybe it's fake antiko a vona yini. So swi komba na ku yirisa ngoma ka leyi because ni cheke na le ka Instagram of course ya Big Zulu loko fi nghena live fike scroll live fike kuma ku poster leyi kona kwala ya risukeni swinene as you can see yaleyo kwalano ya ta ku swi komba na ku disera swinene unless if vu vulavula of course va swi cinca but mina video already ni uploadini so va swi cinca ni to tlhela ni ta update. So ni tlhela ni langutisa ni lavisisa mhaka leyi kahle ka Facebook loko ni fika ni lavisisa ni fika ni kuma ku alright misa luwa ku nga birthday yena i Fumani Xivambu swi komba na ku hi yena the man leyi loku nga birthday party ya yena leyi fike va yi humelela le Palms leyi. Loko se hi fike hi scroll la ni nghena ka ti-comments of course ku vona ku hayi ku na va nga fika n'wi tag very nyiko doli va nga fika vutisa ku mi swi vonile leswi na of course va vutisa hi post leya Big Zulu of course. Loko fike nghena ka ti-comments fike kuma ku nghena hayi yo fike yi hlamusela ku hayi va n'wi replace wun'wana munhu ku ve na misunderstanding between yena Big Zulu na management ya yena and va fika va decide ku va fika va release poster liya mara event ya mahlweni hi leswi nga tsala swona. So ku va Big Zulu a nga yi laha swi ri ku it won't be a success. So a ni voni reason why vanhu va kha va hleka Xongi rhangana wa for Xongi rhangana yo invite-iwa la i ta hakeriwa ma vona i ta hakeriwa and already deposit i na yona yena ma vona yona. So a ni voni reason yo va why a kumeka a ri karhi a hlekiwa ma kuma yona the whole nakale ala kone sasa chifu
xa mina xa kanaka a ku rhandza biyo na ku lwela biyo hayi ka fole na ku dzaha fole ha byala na fole ivi vanghana va mina swa ni vava loko ndzi pfala